Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukela kwesimanje kuletheka zona indaba ifika ngaso-ke isikhathi uMax kumshubele kubona-ke laba ahlale ngcofana nabo laphana-ke kubona-ke uTikTok umduke usethola-ke intuba yokuthi-ke agadle kuyena laphana-ke uMax ngaso-ke lesi senzo-ke asenzayo njengoba-ke esefuna-ke yona-ke imali kaDrake-ke yena-ke uMax eyifuna kuyena laphana-ke usisi-ke osethe wadala-ke ukukhulu-ke ukukhuluma laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ku-TikTok uTamara-ke okhulumele-ke wona-ke amadoda ebese egxeka wona-ke abantu besifazane mbukeli nathi-ke inkulumo yakhe-ke umdu eyiqondisa kuyena laphana-ke uMax-ke umfo kamakhanya kuwona-ke uTikTok wakhe-ke umdu. Siyabonga. Yena u-2000 lo kumele awubuye wafundraiselwa imali kwathi uyaphiwa abangakujaji ukuthi imali yakho idla kanjani. Ngithi mina thatha imali yakho leyo ngisho ngawe idla nendoda yakho neyikhiphe nigibele iy'kebhe nemkhumbi babe kupha ngithi idleke dade idle futhi ngendlela oyithanda ngayo ziveteze ziveteze ithithivate mothoze ngaleyo mali idle yonke futhi akho umuntu ozokutshela ukuthi idle kanjani idle bathi bona ba-run business anti la ababheke lutho yakho-ke yonke ngane yami ngisho ngathi u-70 noma 100,000 udle hamba okwenza igross ugcwalisa indlu ushintshe nombhede endlini thenga yonke into ofuna ukuyithenga idle leyo mali yakho bazokuqaqeka ngifuna bekuqaqeka ngithi bangoclever bona idleke leyo mali.